Oras ni Radyo Tiradpas. At dan no 4 minutos, kalpasan ti oras ng alas 6. Ita malam ti Miyerkules, Petsa 27 ti Mabilang, iti bulan ti Mayo, taon 2026. Kasi ti segod papagayam nila. Magadwa tayo ti Master Control, Irene Isabel Lunaran, Kastamo 20 beside TPN Channel 13 ni John Marie Abab. Ngumay man rin agpalay lang ititangatang asumangla di tamlay dayaw wapag tenga nyo. Babaan iti dayto ya programa na paulwan sa miwingayog kindandani tilokanja. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti sinadaan namang Kevin kin mangpasangbay karag sinurat yu abon ti dandani o nakay palaunan ti mensahe karag patigyo iti biyak kin kastamutin dagiti papagayam yung unayat at umartarabay ti daytoy a programa mabalin mo at ngayon ninyo dagita kuminyo ti live Facebook ti DCTP Radio Tiradpas kita tingarod to muna sunata amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Dan 8 minutos, palpasan ti oras ng alas 6. Ang sakbay na papagayam ng nagibasa, ibon nagtirandani, kastamutin, nagiti kuminyo, ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Ikablawan tayong muna kiti papagayam tayo nayat, at umartarabay ti dayto ya programa, ita Western Pangasinan.
Kastamo ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Dagiti interesado mairuar ti installment a motorsiklo at tuyen ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay, Santo Domingo, Ilocos Sur, ken Abra, ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ingana, Region 5. Idjaya na kada kayo tinaparta ka proseso, ken di kalidad branded na motorsiklo, Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa iturahin nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, ang makaiwar ti kapkap ni kanyo wa motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano, mairuar ti motor na, no dati ang mamuyo, kayat na ti ang kamotora, kuyogin nyo lang umay ti opisina, ti Royce Group Don Philip Marketing Corporation, sa dati agur orayo 1,000 pesos, agon ko na ti tunggal adda, makuyog na customer. No dati sa lutsudyo tumawag ti dahito yung cellphone number, 0927-6952-099. Inno kumuntak ti via messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Karagiti na rakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanon, Tilandang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Winno'y bagayo nangagyo ti radyo ti Radpas, kadagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisang mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigida maala yung mutlang di 1,000 pesos no makairuar ti customer ti motorsiklo na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, ket requirements, to valid ID, ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing tagur-uray kada kayo. Dagiti mo't nakabayadan, ti motorsiklo daing kayalanan, dagiti original URCR ti motoryo, iti opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamot kalagisahan pa rakala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod tawon 2017 nagpababa 2014, in kayalanan nun iklaim sa jay, opisina ti LTO District, Candon City. Itugot yung lang nagday Xerox copy ti original, URCR ti motoryo, agraman valid ID. Ala papagayam, uray nga nakarestro di motor mo, ay tugot mo lang ti Xerox copy, ti URCR mo yung katubusan, tay plakam. Kastamot nung naawat mon, mabalin mo nga diretsyo nga pay-upload sa dyan mo't lang LTO. As dyan lang papagayam. Nung dyan Xerox copy ti original URCR, mabati dyan LTO. Kita tingor ti pambalagip manipod master control.
Isugamin nato yung programa ng request ni President Bongbong Marcos ito aming pamilya na mawawang ng financial assistance. So, napanunod ni Congresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigilat na program ng AKAP. So, dati AKAP ako ay sa kabarbaro na programa ng DSWD at dito'y ako at dito'y sa balik na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Adan sa 18 minutos, kalpasan ti oras nga alas 6. Kitkablawan tayo rula pagayam Edwin Sullivan, Rick Rivera, Michael Katabay, Doming Carolino, Bonifacio, Pilong Divina Jr., Kenre Bain, ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kastam ken sila May Romero, ni RJ Romero, Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, Martes Romero, Fernando Romero, ti Barangay San Miguel, Burgos, Pangasinan. Kastamot ken Mark Anthony Gratuito, ti Barangay Villarica, Candon City, ni Efren de Castro Jr., Efren de Castro Sr., ti Barangay Bagani, Ubbog, Candon City. Kablawan tayo mo ni Rosalyn Garriga, Reynalyn Garcia, Roma Mitoquero, Edmund Gamata, Iban Nayuyo, Ilocos. Pastamutin kinadila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Julie Navarro ni George Ramirez,
ni Juan Ortega Ramirez, Tinjen Garcia Ortega ti San Fernando City, La Union. Astamo tengkin Malua Baya ti Candon City, Magda Ileo, Tapato San Esteban Ilocosora, Ilit ti Ada, ti Kinarayan Narbacan Ilocosora, kini Felix Ramos ti Lauingen Santo Domingo Ilocosora, Kablaw da itong Nagapo, kin Carlito Estranyero, ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Delia Kidangin, Leo Kidangin, Ricarda Calagues, Roslyn Calagues, Ronaldin Dongpain, Kinirialin Benito ti Barangay Sariwan, Salcedo, Ilocosor. Kastamo sa kablawan tayo ni Pagayam, Alfonso Rayray Manariman, Magbuybuya ti live Facebook, ti DCTP Radio Tiradpas. Hasta pa kablawan tayo mula Mr. and Mrs. Marshall Mila Olbinado in family, Mr. and Mrs. Eli Gloria Olbinado in family, Mr. and Mrs. Rogelio Nora Castro in family, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, King Edwin Olbinado, King Astamo Pedro Orpiano Rodibiaye, Dobi Castro, Lubina Castro, kinahamin na pamilya Olbinado, Orpiano, Dinaro ti Barangay, Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo mo ni Pagayam, Glory Gayaw, Emily Tumopia, Tanabel Tumayo, Marlene Antolin, Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Astamo tin Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawad Gigi Coeco, Jopri Cadorna, Minda Palo ni John Byron, Ken Beril Juan Babag ti Barangay Banukal, Lidlidda, Ilocosor. Astamo tin Pagayam, Dioniso Dakanay, Larita Ragos de Barangay Calautit, Baknutan, La Union, ni Mr. Renato Mirna Pascua, Tortiga, Baknutan, La Union. Kingastamutan kin Agosto Ligaspi, Juanito Alcantara de Barangay, Talyaun, Tagudin, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Eli Boy Lobindino, Emily Lobindino, Merchor Lobindino, Angel Lobindino, Rogelio Legaspi ti Barangay, Gilong Dalawa, Lilom, Ilocosor. Kastamo Tintasinyan, Rondelia Group, Kaskin Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Vergara Ginatang Enrique Bakdayan, ti Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Astamo tungin Barangay Captain Edencio Banwa, Barangay Kagawad, Arcadio Gumalio, Ex-Captain Roberto Balbin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosor. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Mr. and Mrs. Nelson Mila Gagarin, Lolita Pascual Teresa Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, Perlita Kodjamat, Joan Kodjamat, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Astamo ting Greg Lawagan, Manuel Kidaog, Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Ingastamo ting Bin Saludo, Abit Saludo, Nixon Dakwasin, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Astamo tinakablawan tayo ni Angela Fernandez, agbuibuya mo ti live Facebook, ito'y DCTP Radio Tiradpas. Naimbag nga oras kin kanitom Pagayam Angela Fernandez. Kablawan tayo mo ni Elena Kodjamat, Piligalo, Turason Caliboso,
di si Kalibuso Manalin Kodjamat, Caroline Kodjamat, Rose Kodjamat, Robin Kodjamat, ti Barangay Alangigan Sikin, Candon City. Astamutin Karapagayam, Roslyn Yangan ni Lizel Ramos, si Tagaja Valdez ni May Arias, kay Yolanda Rosario, ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Ablawan tayo mo ni Roelio Ortiz, Ronalyn Ortiz, Jonalyn Ortiz, Ronami Ortiz, Durecho Ortiz, Yogardinia Ortiz, kay Barangay Nagsabaran Sora, Balawan, La Union. King kastamutin Karapagayam, Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Bebe Murao, kastamutin ti Villanueva family, Contawi family, kay Mesuila family ti Barangay, para tong 3 Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ti Barangay Kagawad, Albert Gamis, Barangay Kagawad, Jokar Parello, Barangay Secretary Nelson Manalo, hasta mo tindag ti amin na Barangay Tanod, kin BHW, BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kita tuwing nga muna daniw, mentay basa nga naggapo kin pagayam, Melio de Laureta Ginaldo, ti San Felipe, Ilagan, Isabela. Ti daniw na Paulwan, anak apagwadan. Adal may sagameng kapatgan, saan matakaw, naging gat panungpalan, nung saan narumbang, may pagpanakal, pagtalinadam, ti kinatak ng amang tengal. Sa limot mo tam na si Pupuso kin si Raragsak, kasusod dyan na patawid, dagitin naganak. Oray kasapnot trigat ti panagbiag, isa kada manggawat, iti arapap. Panagadal masapol nga ipasnek, tapno mamuli dagiti dinardarap-darap, kasubad dagiti nabuo walingot, damam kininam nga inggit gagat. Tapno ti arapap kit matagikwam, agbalin kang arod a pagulidanan. Apagsarmingan dagiti kapututan, kas may sang anak, arumbeng a pagwadan. Suray ka ti daniw ana Paulwan, anak apagwadan. Managgapo kin pagayam, Melody Laureta Ginaldo, San Felipe, Ilagan, Isabela, nunday ito kada sa Pagilian, ti Hong Kong. Kita tuimot nga rod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti daniw na. Kalalami isan sabsabo akaba
agdadamdag ka o ating di tanay tawalit sa rupam di inak maoy buya no kumalang mabalin agbatayak dua asanga tasya kuntay manaptapaya ken kao aning awan inggana namin yayat mangriribo dito'y puso ayanaka asitatal na parukong ko awan maning singa uangin ipuloy mo man dito'y puso barukong ko't mabang aran no agdadamdag ka o ating di tanay tawalit sa rupam di inak mabuybuya no kumalang mabalin agbatayak dua asanga tasya kuntay manaptapaya ken kao ading awan inggana naninyayan mangriribo dito'y puso nayanaka asitatal na barukong ko awan maning singa uangin ipuloy mo man dito'y puso barukong ko't mabang aran dito'y puso barukong ko't mabang aran dito'y puso barukong ko't mabang aran dito'y puso barukong 12 nations. One goal. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026.
Maragsakan na datoy tatayan, makakadwak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaalati 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
At dapat sa 45 minutos, pasangwanan ti oras nga alas 7. Katunan ni Alfonso Rayray. Good evening, Idol Lito. Great Commander. Brianna Brilla Bigel, Alaysa Castamo kin Ruby Kala, kita Sinait Barangay Duyayat, nagkapo kinto'y pagayam mo, kitangatang Al Rayray, si Manueva Santa thanks and God bless Idol Lito. Kunamot ng ilo, Angela Fernandez. Hello sir, good evening sir. Kastamot king kapagayam, naimbag arabim. Ikablawan tayo na pagayam, Barangay Kagawad, Mario Barit, Barangay Tresurera, Angelina Abanto, Barangay Secretary, Ritchie Guerrero, kin Barangay Captain, Ricardo Bilog, kin Barangay Nagribkan, Santa Lucia, Ilocosara. Kastamot kin Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olita Lawagi, Ronnie Alcantara, kin Barangay Barakbak, Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Jubilito Bustamante, Morenico Bustamante, Prudencio Bustamante, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo kinapagayam, Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Roel Lopre, Manny Linison, Lady Clarison, Leah Ison, kin Daniel Orbos, si Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Hasta pa kinapagayam, Apil Gabisla, Nandaya, Abilina Lacomos, Magday, Kinarje na bilang di Barangay Bitong, Galimuyo de Locosara. Kablawan tayo muna Mr. Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. Miss Maribel Serrano and family, Mr. Miss Gerald Quaresma and family, Mr. Miss Alan Limon and family, and Mr. Mrs. Alexander Limon Sr. and family, Astam ken George Toledo and family, ken Punong Barangay Reño Calip and family, ken amin na barangay officer, ken Ulo Norte Santiago, Ilocosara. Ablaw na ito nagkapo ken Barangay Kagawad, Wawi Limon, ti Ulo Norte Santiago, Ilocosara. Astam ken Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Cadosio Tambulugan, Narbacan, Ilocosara, Eric Paulo ti Pawa, Bigan City, ken Lester ti Laplapog, Villa Visosa, Abra. Ablawan tayo mo ni Janus Orpilla, Janis Orpilla, Dante Orpilla, Crisanto Gabayan and family, Danaya Gabayan, ti Barangay Salvador Siken, Andon City. Ablawan tayo pa si Badwa family, ken Garcia family, ti Lumaba, Kinapapaya, Villa Visosa, Abra. Ablaw dahil Manipo, ti Gumintong family, ti Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocosara. Kita tingor ti Daniel, nga nagkapo, ti Pagayang Pablo Bautista, ti Parientos, Luna, La Union. Ti Daniel na Paulwan, sabong ka. Sabong ka, adandaniwan, dahil ito'y puso kalumlumdang, umay katasaranayin nakman, iti dahil ito'y nginak mapaspasaran. Uwapong aday jay ngato, ipangag mo kumarag iti ununoy ko. Pagsobli ko man dahil di patpatid ko, anabayagan ngayon oray ko. Sa di naman itiayan mo dungo, mautoyo na yun unay dahil ti puso. Agsobli ka din dito'y silong ko, sa maminsan pa'y asangalin ta, dahil di ayat, ngayong kain kolbo. Ala ka din nagparang ka, uray pagapaman,
tapno inta sulnitan, dahil di nagbagtan ta. Bareng sumantakpay, imailiwan, akin kausabong, amadandaniwan. Suray ti Danio ni Pagayam, Pablo Bautista, si Barrientos Luna La Union, anak Paulwan sabong ka. Kita tingarod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Danio na. Agugrad ka man sa bumi sampaga, tao may kami agrayo tasadya. Tasikat sabong ni namna mamurmuray tuy puso unggal agsapa. Tasikat sabong ni dardarete, anang kayaw puso anapili unay. Adumet ti kunat, umay mang law-law-law ngem pasig ngawbaw, ilain paay. Uray pilitek, pusok nga gaya, yuti sa bali, ngem sikat maikari. Nagdagit buwa, pusok ken kararwa, agabing nulit ko, ingat kumpalya. Kaman sa bumi sampaga, tao may kami agrayo tasadya. Asikat sabong ni namna mamurmuray tuy puso unggal agsama. Asikat sabong ni dardarekte, anang kayaw puso anapili unay. Adumet ti kunak, umay mang law-law-law ngem pasig ngawbaw, di indaing aay. Uray pilitek, pusok nga gayat, iti sa bali, ngem sikat maikari. Nga agdagikwa, puso ken kararwa, akabinulit ko, hinggat umpalya. Uray pilitek, pusok nga gayat, iti sa bali, ngem sikat maikari. Nga agdagikwa, pusok ken kararwa, akabinulit ko, hinggat tumpalya. Akabinulit ko, hinggat tumpalya. Iti panang irogi kadagitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga-inop nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amamo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy
Gapota kahit mga makita dagi di nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangus-usar. So ti nakairog yana dagi di nga kwa nga panakaaramid na. Nagito yung inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ita no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagito makikita dito dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danonon dag ditoy no ada kasapulan. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Seven healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kanayin ng ipagpagang dito sa Segundo Distrito, at least hanating kababayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, kanunan kita Deputy Speaker Christine, na po Mayor Ed Sison, kaya dito kita duma-duma pa nga leaders tayo dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery NC2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyo pwede na ito training, mabaling na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us.
I feel very honored not only have received this startup kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Dan may sa minutos, palpasan ti oras galas 7. Ikablawan tayo ron ni Brenda Lopez Ariola, manariman mo't nagbuibuya, ti live Facebook ti DCTV, Radio Tiradpas. Kasta mo ti nakablawan tayo, napagayam Joe Bilinggaw at Salon Adelina Bugasto ti Barangay Darapilap, Candon City. Astaw ti Edwin Asorin Bisquera ti Bango Dabra, Pismina ti Kaburaw, Burgos, Ilocos. Astaw mo tin garapagayam Babi Gorospe, Laria Baba ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Ni Bernardita Libaton di Barangay Bugnay, Candon City, Janice Mila Chica di Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mutin garapagayam Cesar Vallejo and family, Vivencio Inigo Sr. and family, Ryan Vallejo and family, Talangigan Sikin, Candon City. Kablawan tayo mo garapagayam Henry Navarrete, Neria Navarrete, Jonathan Navarrete, Ginalyn Navarrete, Laja Morris, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, si Barangay Culayo, Bani, Pangasinan. Kunamot ni Brenda Lopez Ariola, Naimbag Rabi Kuya, Kablawan man pinagdengdeng gayem ko Rosero Estin Kenti Pamilyana di tabig kistago din ni Ilocos. Nagapureta kin Brenda Lopez Ariola. Kablawan tayo mo di pagayam April Abilio, Merjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Kastaw ti Ruli Gabaldon, Binaminandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Kastaw kay Richard Chaan, ti Ursalan, Suyo, Ilocos. Kastaw ti Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad, Alfredo Baclayin, Kendoris Ramirez, ti Barangay Mabilig, Sigay, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Milani Cabanban Marsan, Delvin Ganadin ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Kastaw kablawan tayo ni Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Merol, Chopilo Baguyo,
Narciso Abasa Nestor Mayer, Gianni Piquati Bangara, Rispan Regio Group Bangar La Union. Astamo kin Jason Lebayne, Marlin Ventura ti Barangay Magallanes Lona La Union, kin Henry Tangalin ti Barangay Ortiz Nagilian La Union. Kita tingaro ti pamalagip Manipod Master Control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy Christine Singson, kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're so lucky po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars, so year in year out malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship, ko they're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay bayan. Amuan ti lugar apagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan apakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagnato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami.
Panawan tinagbakwitan no natalgeden iti lugar babaan ti pakaamo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaamo manipod kadagiti maseknan a natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wano kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaan na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alokatan ti linya ti kuryente. Kitaan analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na ken no kasapulan a masimpa dagitoy. Addan sa pulgit may sa minutos kalpasan tu oras nga alas 7. Dagiti interesado may ruwarte installment a motorsiklo at tuyin ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo Ilocosoro, Ken Abra, Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ninganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso kendi kalidad branded ang motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayom umay kayo nag-apply tulungan kayo ang makailwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawarang plano mga ilwarte motor na no data mamuyo kayat na tagkamotora kuyogin nyo lang umay to opisina ti Royce Grove Don Philip Marketing Corporation. Tadati agur oraya 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal adda makuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti dayto ya cellphone number 0927695299. Wenno kumontak ti via messenger dito Alcantara. Mabalin mo ita bumisita kayo kadagiti nadakama ta branch office ti Don Philip Marketing Corporation ang masarakan di Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Winoy Bagayo ng Igyo ti Radyo ti Radpas, karagiti madanunan nyo kakapintas, inaisip mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, tapnin sigila maalay umutlan ti 1,000 pesos no makairwarte motorsiklo the customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang komikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabaylon ti motorsiklo na inkayalanin na kiti ordinaro RCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Pastawot karagizaan pa yung nakala. Iti plaka ti motorsiklo na manipod tawon 2017 nagpababa 2014 inkayalanin no ni claim sa di opisina sa LTO District, Candon City. Itugot yung lagitay. Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Kablawan tayo ruda pagayam Josie Valdez, Ligaya Balvin, Claudine Barruga, Miriam Corbito ni Sunshine Sumakyab, Danny Del Rosario, John Balucanag, si Claudio Nestor Barangay, Bidbiday, Galimuyod, Ilocosoro. Hasta Mutimbet, Alcantara, Domino, Ligaya, Lisa Cortez,
Flor de Lisa Reyes, Beatriz Bas Ilan, Melida Piawen, Clarita Domingo, Tisecho Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocotara. Hasta mutin Karapagayam, Bin de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Ruiz de Barangay, Pidpid Santa Cruz, Ilocotara. Ablawan tayo mo ni Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, di Barangay Lasod, Santa Cruz, Ilocotara. Hasta mo Karapagayam, Cesar Gakutan, Yulita Gakutan in Gakutan family, di San Nicolas Candon City. Hasta mo Teresa Gaboy, Dan Albert Langad, Lucila Ilgamo ni Osang Reclusado di Barangay, Rubio Galimuyo di Ilocotara. Hasta mo Jofre Bilaso, Jeffrey Dangkikan di Barangay, Babayuan, Santa Cruz, Ilocotara. Kita tingaro tidaniw, nanti basa nagapo Pagayam, Imelda Duque Toledo, madda sa Calgary, Alberta, Canada. Tidaniw na Paulwan, no bilang si kanto tay agrero. Idani mulata, ipempenem ita, lawlawagam na kulapan narikna, tapno panunot mo, mawaknitan, di may parbeng, agandat maliklikan. Di mo kumagkamdem nga isukat, nasing patadayag, ngayon kay nayayat, kadakdakas to, ti mapagteng mo, no inuubaw, ti panipatag mo. Punwam kitdi, kayat kindungo, dahil tapagtaingan, abinangay mo, tapno di agsaibag, manakam mo, no bilang tasikanto, tayagrero. Kitsapay di kakuma, kinkwana sumina, nalintag adalan, di muka di kurba, pagtalinadam, ayat mo iti pamilya. Ti kayan nayat mo, ita ilalaem kuma. Suday ta ti daniw na Paulwan, no bilang si kanto ti agrero. Nagapo ni Imelda Duque Toledo, madda sa Calgary, Alberta, Canada. Kita timot nga ron ti may sa sunata, amay pakuyog ti daniw na. Pasublienta ni aya, pasublienta ni ragragsa, di mo man itulong nga agsinat dalan ka, bay amon na palabas, bay amon kakinang
Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng guardian si Balbalayda. Di naduman sa akin yun, masapol daw umalis si Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute takto para dito di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing
At dan 27 minutos. Kalpasan ti oras nga alas 7. Ikablawan tayo roda pagayam Fatima Valdez, Ibn Valdez, Merly Valdez, Ruel Kamat, Ricardo Sabado, Tico Roy Santol La Union. Hasta Kinseria Tobia, Charlo Taglusolo, Solebor Kodjamat in Family, Timakawayan, Borgos, Ilocosora, hasta Darwin Pantaleon, Alexander Pantaleon, Tigapang Pilar Abra, Gatod Reyes, Tokepa, Luba Abra, Madeline Munsis, Tamak Villavisosa Abra. Melchor Doña, Paulino Doña, Erwin Doña, Joseph Burita, ti Barangay Boter Santa Maria, Ilocosao. Kablawan tayo mo ni Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, ti Patar Agno Pangasinan, Kinilailani Rivera, ti Barangay Barlo Milsite, Mabini Pangasinan. Kablawan tayo pa Mr. and Mrs. Frederick Marcel Combas and family, Pilimar Combas, Presel Bilino Combas, Candido Combas, ti Barangay Gayaman Luba Abra. Kablawan tayo muna pagayam, Tiri Alcantara in family, Marilyn Pitarque in family, Bilay Alcantara in family, Los Alcantara in family, Ismail Gabo in family, Mr. and Miss Robin Norma Valdez in family ti Barangay Waigdaya, Candon City. Hastamot kinipagayam Albert Rapada, Opring Requepo, Mr. and Miss Bolyon Organaban in family ti Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kablawan tayo pa ni Lorna Bumaksa, si Poblacion Villavisosa Abra, Carmila Bilandre si Pilicanabra, Anali Asuncion de Bangad Abra, Lorena Divina de Blasiwan, Santa Maria Ilocosoro, Ken Miriam Braceros, si Pakang Santa Maria Ilocosoro. Hasta kin Arnel Garcia, Joby Garcia, Aira Garcia de Sabuanan, Santa Lucia Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Wilson Calindas, mga Pilipinas Liga, Regallardo Crisanta Villacarta, Mili Gambon, Mr. and Mrs. Nanding Pili Galotin Family, ti Barangay Gabor, Candon City. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lose Galyeso in family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide in family, Mr. and Miss Raymond Doliente in family, Romeo Alcantara Jr. in family, Astang Tinmil Iniego in family, Sopilo Balvin in family, Berilio Balvin in family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benedicto Kodjamat Jr. in family, Robin Kodjamat in family, Kalangigan Sikin, Candon City. Hasta kin Susan Galutan, di Barangay Bagani Campo, Candon City, Nininaw City Barangay, Katirman, Candon City, Eric Saldua, ti Barangay, Kamaraw, Narbacan, Ilocosoro, Kinlari Akisay, ti Barangay Ambulugan, Narbacan, Ilocosoro. Kablawan tayo pa ni Victor Abaya, ti Barangay Kamanggan, Santa Cruz, Ilocosoro, ni Dayan Cortado, Kalawan, Candon City, ni Ria Palya, ti Barangay Lubong, Santa Lucia, Ilocosoro. Kablawan tayo mo ni Edna Tolentino, manariman mo nagbuybuya, ti live Facebook, ti DCTV, Radio, ti Radpas. Hasta mo tingra Mr. and Mrs. Bini Violeta Alcantara in family,
yan sa San Esteban, Ilocos, ni Ginalin Mina, ti Barangay Kabkaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Dennis Madriaga, ti Bangga Dabra, ni Augusto Miko Lorena, ti Suyo, Ilocos, ni Angel Arsena, ti Abor, Narbacan, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Pagaya Mangili Sabon, Selection and Family, si Kabarwan San Emilio, Ilocos, ni Marie Valdez de Patak, Burgos, Ilocos, ni Angki Malano de Bangar, La Union, Nelia Dagno de Kasilagan, Banayuyo, Ilocos, Pensali Kodjamat, Santa Cruz, Ilocos. Hasta mo tinong kada Mr. and Mrs. G.R. Myla Garnasi Gawatin Family, si Katerman Candon City, Mr. and Mrs. Geoffrey Lisa Gambito in Family, Arling Galon in Family, si Barangay Waigdaya, Candon City. Ablawan Taypay ni Mercy Gabor, Ira Crisanto ni Rexon Keynes, Manuela Keynes, si Barangay San Nicolas, Candon City. Hasta Templorante Gramay, ni Santo Tomas, Candon City, ni Leia Gawat, Diesel Gawat, Lawrence Gawat, ni Barangay Katerman, Candon City, ni Brenda Lopez Ariula, ni Barangay Barakbak, Tagudin, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Rita Puro, ti Kabugaw, Ilocos, ni Wendel Loreta, ti Magsingal, Ilocos, Edgar Marquez, ti Bukay Abra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan, Ilocos. Hasta mo tingin Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain, ti Langkwa San Emilio, Ilocos, ti Kirby Villaros, ti Mateo San Emilio, Ilocos. Ablawan tayo pa ni Nestor Sumawe, Jose Galindo, Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido, Ilocos. Kita tingaro ti Pamalagip Manipod, Master Control. Twelve Nations. One Go. ABC Women's Volleyball Nation Cup 2026, Candon City, June 6 to 14, 2026. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher
for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang iisang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Today, apos na payout ng dati ng programa Tulong Eskwela Program. At dapat 20 minutos kasangwanan ti oras nga alas 8. Katunan ni Joy B. Carpina. Good evening po, sir. Ablawak man nilakay ko J. Carpina, Inang Gloria Carpina, kin Jamie Carpina dito'y Akib Narbacan ni Lucosor. From Joy Carpina of Akib Narbacan ni Lucosor. May kumusta kaya amin dito na Akib Narbacan ni Lucosor. Kangrunan kinipagayam Joy B. Carpina. Kikablawan tayo nga rin na pagayam Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joanna Romero ni Jao Romero, the 6 General Merchandise, Robio Galimuyo de Locotor. Pastang Tinanita Labayo, Jinwandas Monsing Arsiaga, Tibigbiga Sudipon La Union. Kablawan tayo mo ni pagayam ang Lirakuya Tilantag, Santa Cruz Ilocosora, ni Agnes Obrero Titalubban tayo Ilocosora, ni Linda Ontaril si Ontara, Tariwas Banipang Gasinan. Pastamutin Karapagayam, Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta Constantino, Dolormente ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosora. Pastamutin Milba Rosario, Imelda Valdez ti Barangay, Patpata si kin Candon City, kini Camille Kasatan, ti Paypayad Candon City. Kablawan tayo mo ni Bill Magani Gabwatin Family, ti Pariok First Candon City, Edna Galonin Family, ti Pariok Second Candon City, kin Daniel Galcon, ti Kalawan Candon City. Kablawan tayo pa ni Alex Manaog and Family,
Kisapang Galimuyo de Locotoran, Pastorano and family, Rubio Galimuyo de Locotoran, Rebecca Dagse and family, Kalungboyan Galimuyo de Locotoran. Pastamutin Krapagayam, Vilma Sullivan and family, Timabilig Sigay Locotoran. Aglawan tayo pa Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and family, Ipi Bautista and family, ke Barangay Barrientos, Lona, La Union. Hasta ken Jericho Lucero, ke Reno Tagudin, Locotoran, Mina Isladi, Kararampang Balawan, La Union. Aglawan tayo mo Norme Batingan, Mian Batingan, Rio Batingan, Gretchen Lia Batingan di Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. And Merlin Oma and family di Samang Norte, Bolinaw, Pangasinan. Ablawan tayo pa ni Renato Ting Orden, Brenda Tabor, Serlen Rivera, Tortiga, Baknutan, La Union. Kita tingurudan ti Maudi Asunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Umisem ka man di ako kapag iso nga isem. Mangranyag tuy biyag ko, tain ka man balbalikse. Nasudi ngayat, in ka man alingage. Kabalunem numairide, day tanake. Tenggem man tuy timek ko, nasamit na lailo. Mangtukay tanairot, hapan na turog mo. Numay timekam tu, pilit bumangon ka. Siyak tutay magitam, amang ipagpatiken ka. Sabong niya lang inkay mo tek-teka. Sikat ka papagkan, inakinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, kariken kabiag ko. Uray siya kay maidasal. Tenggeman tuy timek ko, nasamit na lailo. Mangtukay tanairot, hapan na turog mo. Numay timekam to, pilit bumangon ka. Siyak tutay makitam, amang ipagpatiken ka. Sabong niya lang inkay mo tek-teka.
sikat kapapagang kinaiwanan. Di kanton mailiw, di kanton nagliday, tariken kabyag ko. Uray siya kay maidasay, kariken kabyag ko. Uray siya kay maidasay. At dapat sa nga 12 minutos, kalpasan ti oras nga ay kasangwanan, ti oras nga alas 8, nentay panagpakada. Ikablawan tayo roda pagayam, doon na bungan di si Miorbos de May Kamaymay, Rosil Largo Aslitumbaga, Marsilabungan di Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Kastamutin karapagayam, Batot Lasigan Dawasin, Aimee Francia, Romel Francia, Jefferson in Aurelia, Doming in Aurelia, Luis Gannad, Mr. Mrs. Rayford Eileen Gannad, de Concepcion Gregorio del Pilar. Kastamutin kada Mr. Mrs. Edwin Eleanor Quaresma Alcantara and family, Pinalasin, Santiago, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Ana Kasim, Tibutubot, Balawan, La Union, Salibagi, Talimpugo, Balawan, La Union, Marta Sabado, Cassandra, Antonio Cruz, Ginaburan, Balawan, La Union. Hasta Lorde Posilero, Marlita Gamata, Tilintik, Banayuyo, Ilocos, Robert Badilla, Randy Badilla, si Barangay Legazpi, Galimuyo, Ilocos, Kene Elves Ulanyo, Joy Ulanyo, de San Pedro, Candon City. Dagiti interesado mga installment ang motorsiklo at tuyan ti Gross Group Dom Philip Marketing Corporation, Manipod Kandum Branch Narbacan, Bantay Santo Domingo, Ilocos, Ken Abra. Ken ti amin na sangana, Manipod Region 1, Ganat Region 5. Idjaya na kada kayo tinapartak, a proseso kindi kalidad, branded na motorsiklo. Honda, Yamaha, Ken, Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam, umay kayo nag-apply, tulungan kayo, makaruwar ti kapap ni kanyo motorsiklo. Dagiti mo tawar ang plano, mangiruwar ti motor na, nagdata mamuyo, kayat na, nagka-motor, kuyugin nyo lang, umay ti opisina, ti Royce Grove Dom Philip Marketing Corporation. Dati agur oraya 1,000 pesos, agon guna ti tunggal, at dati makuyog na customer. No at dati sa Lulsudyo tumawag, tiday ito yung cellphone number 0927-6952-099. Nino kumuntak ti Via Messenger, Lito Alcantara. Mabalin mo ita, bumisita kayo, karagiti na dakama ta branch office, ti Dom Philip Marketing Corporation, Masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa Pulin, Tinagan, Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo ng iyo, ti Radyo Tiradpas, karagitin na nanunan nyo kakapintas, na isim mababalasam, sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation, tap no insigida, maala yung mutlang, di 1,000 pesos, no makailuwar ti motorsiklo, ti customer. Pre-helmet lifetime free service, 3 years LTO registration, kiti requirements, to valid ID, kin may salang komikar.
Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo't nakabayan ti motorsiklo da kaya lanin dagiti original ORCR ti motoryo to opisina ti Don Philip Marketing Corporation Kandun Branch, Kandun City. Hasta mo kalagit saan pa'y anakala si plaka ti motorsiklo da manipod tawon 2017 nagpababa 2014 ng kayalanan winiklim sa di opisina del Teo District, Kandun City. Ito ko tiyo lagi tayo Xerox copy to original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Alawin papagayam nila. Agsipod tilaybos manin ti oras tayo ti dahito ya programa sa miwingayo ginandani tilukanja. Kitinton manin malum na bigat. Padaanan yun tumanin ti sasangbay sa maray dayaw apagtengan nyo. Alawin papagayam nila. Ibatinin tinaimbag nga oras kenrabiyo amin apada-pada. Itinagan ti Master Control ni Dennis Labellonara hasta mo ti TV side TPN Channel 13 ni Jo Marie Abag. Kento ipagayam yu Manong Lito Alcantara. Ditoy I love you. Bye-bye you. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.